چاقا و دما و ایوارا و خوش سلاو و رز و حرمت از هویدارم هونه باش بن حمی هونه باش بن دوی نابرده هم از ویاک بگرم از وار بیشم ایرو کفامل جیه هونه بین چما او داخویانیا براخه و یا وی پتاواتسز براق او داخویانیا از کف خوش کرم و بری نها به 2 ساعت داشی حضرت نتانیاهو و لشک اردیاوی ارتشاوی بر به شامه درن نزدیک شامه مایی و هنگ جید بیجن گلک ملیس و عسکری شامه جی اسرائیل جی کتن شامه لی در و دورا گنده شامی هاتی گرتن از جوار بسکده از پیشکش و بکم او جی خبر خوش بونا من خبر خوشه و هر بجی نتانیاهو هر بجی اتفاقا گله کرد و گله جوهو جبروه که برا کسی گوتن مدرن چودشی نکن کی دسته حوالتیه کی دسته براتیه کی لهمبر نیاره کردا گوتن که جی بکه امیجر رزدار بن ویا باش فهم بکن دینه و اولا و باوریا و آمن و اویده پنج پرانا که هگر تو به ناسنامه به ولاد به کمر به جی و به وار به او چاقا تو واتیات و دینت و حتی خود تعالی د قرآن خود پیروز بیجه اوی کسی ناسنامه وی ولاتی وی جی و واره وی تو نبه دین و ایمان وی تو نیه باور بکن از قربانا چاوه وه زکی گل پروفیله خو کری زانات وی سپاس دکم زکی گل گلک سپاس مالا با زویدارم گلک حوالو دوسته ما پروفیله خو بکن زانات وی herkes azade az hanakat kim dile ve azanım ben birayye taca seremin jiberwe ke dostno amji nabejin wakinka بخوده باور گلک لو چهمنی خوش کن از حکی با آخفم لو wakinka am nabejin ya te vi çaketa vi rengil خوکی یا جی تو نه انسان آنجی تو نه حواله آنجی تو نه بشره نه نه به تنه قسطاسا موه چی به و کردواریتی به دلمج با کردستان لیخه ها دبی ایدئولوژی تکتیشک دبی mesela او parlamenter ki partiya Komünist Kürdistan'a ez bavartkim sosyalist komünist milletvekili nava HDP'deyi navadan partiyedeyi çen caram avani ser ekranı zanatı bir bev rakifin pir kefam jeti ne mecburiye KDP be YNK be PKK be PYD be nizamçı be na meri parti kuyeyi sosyalist komünist parti Kürdistan le Kürdistan'ı ket khwazi yaho serçava alam wasal sibe Kürdistan çebivi Kürdistan'ı çebivi ama bejin na Alevi partisi bira tüneve na Ezidi partisi bira tüneve na او şaşı jiberve ki ama rezemej hamu fikru ramane alame ve habe paşeji bira bitene qubla me bawariya me meku medina me habunu tunabuna me janu jiyana me jibona Kurdu Kurdistan be jiberko be fikrim 8 milyar insan غيني ما بيفي بين نصنامتنا نا استمد بيجم كمال از نخوازم كمال حكي بي كمال جبرج دوست حواله كمال هنه بيجم ما مستجانات بيجي قرچي هنك دوست هنك حواله ما هن دلي خو ديرن از ندوي معنی بيجم حواله كمال ببخشين زوان حواله قرچي اجي از دي بنا خود خوازم وانا تاجا سري منن انسانن به نابرده اورهان جوتیار جیب چاوراتی گلک سپاس از که خوش من بدیتناته جبر حیات سلیمانی جی سلام و رز و حرمت ده از خوازم روکی اورهان اگر مساعد به در حق او بیارات سلیمانی ده
تشتێک ئەم دزانن لە تژمە چێتە زانش بەرگتر وردژی ئەم بەلکی ئەزێ تەلەفۆنی تە بکەم ئەم دوێ دەراقێدە بەرنامەیە چێ بکەن ji ber wê yekê heta bi ew kesek bê cîhin bê warin li her dewletgerin ewan jî nasnama wan a internasyonal hene ez qala Qereçiya dikim hevan ew Qereçî mesela îro bixwazin bên İsviçre bê lêkolîn bê pirs karin bi Erebe û gişt bin wan de Erebe wan hene ew jê dibêjin ya ew mobilê mal wek malê ne tînin cê wan heyî li vê dirê Erebê xwe dişîn em ne wek wan jî ya em ne çiqa acayip û çiqa tişkî zor e were belê ya du emîn hîna jî bê eyb û bêfedî ya evanê ev rêberiyê Tirkiye çi ne tu bi xwe dêke siyasetê dikin bê eyb û bêfedî û bê şerm û ji bavê xwe jî fedî nakin bira Rojava YPG çekê dîne heger tu pir merakliye çekeyî wê ji got tu çekê dîne ji serê kaniyê gerek tu berêberê derkeve ji Efrînê gerek tê biciha bi ji wê dirê derkeve qet kesik we xelas nakin hûnê ji wan de ra derkevin we ew de ra dagir kiriye hûn dagirkerin hûn dijminê mirovatiyê ne hûn ne beşerin kî ji we çi dibêjî bira bêje heger îro Kurda dixwazin were tişkî rûnî ranê ew tişkî dine ama bi milyona jî ê dibêjî ya Rebî tu vana li wan bike sibe nekî êvar êvarî nekî sibe bi milyona Kurd hene eyn derheqê we difikir yek ji wana jî ez im hûn kîn ya hûn kîne hûn ji xelkê dibe wê çaxê dom min got ez dixwazim dubare bêjim ji bo we dewleta Yunan an jî Yunanistan xeter e çünkü hûn dijminê hevdûnî ya xeter e ne erê wekî dikî xeter e İsraîl xeter e wekî dikî xeter e nizam der û dora we hûn dibêjin YPG an jî qeseda xeter e ji bola me bira çeka dînin Yunanistan jî bira çeka dînin emriniz olur Tarkanlar Volkanlar emriniz olur ha siktir ulan yani bibexşînin dosta hevano hingî cana merev ji dîn û îman derdikeve ayb şerm ya û hûn dizanin çek jî nayên danî kesek çeka dînîne veya baş bizanibin kesek çeka dayînane hûn kîne hûn rebenîn ya di rojhilata navîn ên ana divê derece divê derheqê de ê rebenî perîşan hûnin birçînê tezînê tînê wek Qereçiya hûn bunu parsekê cîhanê hûn pera mera deyîn dikin ew yek em ê seberin ser divê naberê de hundirê vê heftê de şana girava İmraliyê wê biçin İmraliyê bi serokê Netewr serokê gelê Kurd wê hevdîtînê pêk bînin wek hûn dizanin ev nêzîka texmînen mehkeyê ev şan neçûye girava İmraliyê û hevdîtin pêk nayînîne ji ber çi ji ber awanî ne ha awanî ne dîn îman wîcdan axlaq însanetî wan re tune ye êgê vê meselê vê dawê dimeşîne ê yekser serek bi rêzdar Öcalan e bi gotinik Öcalan bi milyona însan dadikevin qada bi gotinik Öcalan bi milyona însan derdikevin çiya bi gotinik Öcalan agirbest çê dibe û bi gotina Öcalan jî agirbest dest pê dike şer dest pê dike ev mehekê hevdîtin pêk nanîne çima ez bawer dikim îro got sebeb derew kirin ew dewlet Bahçelî vira derewa herî mezin kir Heqan Fidan derewa herî mezin kir Öcalan di daxuyana xwe gotiye PKK û hemû ewan sazî û qurûmê girêdayî PKK'nê gerek çeka dînin birayê Öcalan derket Rêzar Mihemed Öcalan got serok tişkî wanî negotiye heta serok gotiye bira Rojava sakin çekê dayînîne eger çekê dayînin wê Tirk û Daeş serê wan jê bike aynen gotina Mihemed Öcalan'ı wek dişa godarî kirî ne ez dibêjim ev gotina Mihemed Öcalan zora Romiya çû
ev mehkeci tecih danînin ser Öcalan bahane ew bû. Wer bextreşin zikreşin. Ji ber wê yekê yeka wan nabe di do. Ji ber wê yekê muafik nabin. Ji ber wê yekê milletê wan tîn û birçîn hemû li der û dora derin însan vala bûne. Ji wê yekê şana îro Pervîn Buldan, Mithat Sancar û herwiha Parazer Faik Özgür Erol. Wê herin grava İmraliyê bi serokê Netewrê pêk hevdîtinê pêk bînin û ew xebat û karê komisyonê wê gotûbêj bikin. Ez ê wî darim jî wek hebe, wek heye, wek çê dibe. Gerek ji serok yeko bêgotin. Baş, negatif, pozitif. Gerek were be. Lê biya min wek havê baqiran, birêz baqiran jî got canê wan bixwaze wê mustiqê vekin, canê wan bixwaze wê mustiqê bigirin. Ev ne axlaqî ye. Ev seraser bêbextî ye, bêaxlaqî ye, terbiyesizlî ye, bêrêstî ye. Heger hûn bi yekî re rûdinîn û li hevatinkê hûn dixwazin çê bikin. Ev demokrasî ye, ev civaka demokratiyê ye, ev nizam biratî ye, ev nizam jahr ziqûm çi heye her neyse. Gerek hûn rast bin. Peryodik û kural çawa dixwazî gerek hûn wer bikin. Ne rojikê canê we bixwaze hûn bên her dîtina xwe pêk bînin, roja de bîna we teng bû jina we li we xist. Bîna we jina we teng bû hûn bêjin îro vê heftê hevdîtin çê nabe. Ew ne axlaqî ye. Ji xwe karakterê ji xwe ez tişt dixwazim bêjim ya. Merem li benda tirka û axlaq û karakter û şexsiyet û vana valan bi rastî jî valan. Gerek Kurd ne li benda tiştê wanî bin. Em vana baş nas dikin ya. Em vana baş nas dikin. Dîsa jî aqlê me naye serê we. Dîsa jî wek hinkî zana em bi wan re dûndisînin. Ew yek. Binêr. Sekna te ji dem partiyê dibêjim. Sekna we heger Bakırhan, Rêzar Bakırhan ne gota bu mustak mıdır ya? Bir aydan beri Öcalan'la görüşülmüyor. Heger vaz çıkışık tişki wani sekenik wani rê neda nişan neda ba vallahi belki 2 hafte dijî net sandin. Ji ber wê ki gerek sekna we hebe. Wê ev pêva ji xerab kir. Qîra wan kiriye. Qîra wan kir bila xerab kir. Heger ev pêvaja ev destpêkirina heger ne bercewendiyê Kurda tê tune bijî hûn jî di domînin ez şaş dibînim. Hani dibêjî ya bira dost û heval li pazarê bînîna ne ew meseleyê. Ez ya dirê xwe dibêjim. Biya min Türk dixwazin me herkî bêhnê bidin xwe ya du emîn mesela Rojava. Ji ber wê yekê gerek em jî wek sibê wê ev mesela xerab ev komisyon xerab gerek em amede bin û wek jî wê aşîtîk çêbin dîsa jî em amede bin. Yani gerek em xwe nespêrin vê dewletê vê meclisa rezîlî riswa vê komisyona serxişt û bindevî. Ji sedî hezar ez dîsê ha dilê xwe dibêjim ji min xeyîdin hinek heval meval ya hevalê qedrî ya ne na. Bawer bikin dilê min lê naxe. Lê naxe ya ez bawer nakim ji wan. Ma bi zorê ye. Weysî yani ez çawa bêjim. Ew jî yek. Em ê werin ser û hevkî divekin. Hezretî Netanyahu û artêşa wî gelek gund û heremê Şamê nêzîkî Şamê dest danîne ser hatta niza sızma çi ya sızma. Orhan Cotyar tilveri sızma tiş kerema xwe bi Kurdî binivîsîne. Sızma.
kettina nekişfi çiye sızma gellek leşkere İsrail Xwedê giravî dibe sızma yaptılar Şam'a. Yani bi dizî an jî nizam ne eşkere ketin gund û heta Şamê ketine. Yek yek. Gelê ew sampatizanê hetişê xwestinê protesto bikin, şermezar bikin ev êrîşa İsrail li ser wan gulen reşandine heye çi xwest mirî û birîndar tune bin jî lê ew çîka bela kirine. Hewara xwe hetişê an jî ew colanî terorîst colanî hewara xwe birî dunyayê gotî haho İsrail li min dixe min îşxal dike min wenda dike falan fistan. Ew ji wanî بعربی دبی ظالم مو افلاح اوی پشتا خدا ترکیه و برق ایرو دو داخیانه وی دو پر اسپاز دکم مستر برق گرک تو روز وانی با او رزیلتیات تا چی بو لگله کرد دور جیده سکنا خواه نشان واندن گو هی زمانه خود درج نکه تشکو هاتی هر ودری او جی تشکی گله خوش بو ایرو دو برق داخیانی دا گو ام جبونا سوریه اگر نه tam federalizm gibi federasyon gibi küçük bir federasyon bu am dixwazin mala durziya jî ava bi durziya jî xwar ordî çêkirin ew jî nabûn xwedî ordî û sazî ew ê ji milê xwe bidin milê qesedê bawer bike hek wedî rokê hûn rokê sivakê ji xew rabûn nûçeya pêşkêş dikir dibêjî colanî reviyayî bawer bike çünkü Daesh bixwe neyse Em ê daxuyaniya kezekê bixwînin. Belê. Kece dike dibêje êrîşa dewleta Tirk li ser Tirşînê em bi kîn û nefret şermezar dikin. û em nerazîbûna xwe tûj nîşan didin. Kece dike di daxuyaniya xwe de got ev êrîşa li ser Tişrînê û xelkê Rojava bi tenê nîne ne li ser wan bi tenê ye li ser hemû netewên Sûriyeyê yani Durzîye, Êzîdiyê, Suryaniyê, Erebê li ser hemûya ye. Li ser netewa Sûriyeyê Rojawana Rojawan kezekê wiha domand. Tişrîn ji bona gelê Sûrî û Rojava gelek girîng e û her wiha enerjî avdan ew mexlûte hemû girêdayî ew baraja Tişrînê ye. û ji bona Rojava jî ew Tişrîn gelek girîng e ji ber wê yekê hemû hebûna xwe gerek qesede dûr xe. Ev pirsgirêka ku hene ne bi şer gerek bi siyaset hal bibe û dîplomasiyê. Mirov dikare çareser bike belê Tirkiye ev çeteyên ku bi navê Sûriye Millî Ordusu wan bikartîne û dişîne ser şervanê Qesedê û ser netewa Kurd ji hala mafê mirova yên nav netewî metirsê mezin dike. Binêre. Hevalo ji sedî hezar
او çete ku girêdayî Türkiye'ne milli Suriye milli ordusu çiye bawer bikin eger set hebbe pes hemjî Türkin askerê resmen net askerê leşkerê Türkan e fakat ev siyaseta Türka î di dünya jî nema qebûl dike devletê navnetewî me tirsa xwe tînî ziman devletê navnetewî naxwazin Türk î di ser xaka Sûriyê bimînin vana hemû derawa dikin yani ew rêveberiyê Tirka derawa li milletê xwe derawa dikin min îro televizyonê wan guhdarî kir rojnamevanê wan dibêje stratejîk uzman e dibêje tu şensa Tirkî dûr di tu neyê belem Fransa İsrail û Amerîka şensa Tirka dûr di tu ne ji ber wî havî do Barak ew tişta got ji ber wî havî Trump zîvirî ji ber wê yekê gerek em siyasetek rast û bi zanistî bimeşînin û tu cara jî li ber dewleta ku dewleta tu serkeve tu neyê hemû derewa bi dekin dolabin demagojînê şantajin geldim geleceğim vurdum vuracağım tu siyasetek wanî daîm tu neyê ew yek Ajansa Sûriye Gijelbejin Sana KB wê çi gotiye em ê werin di vê naberê de ew mi vîdo di bername xwe Tirkî digot ev dîsa vîdoyan drona çî telwan 25 حشتان تحضر 25 ساعة 12 شهر لبندان تشريني لسداد تشريني لتربية سرياتير كشفت 25 حشتان تحضر 25 ساعة 12 شهر لبندان تشريني لسداد تشريني لتربية سرياتير كشفت ew dera bendava tişrîneyê û der û dora dêra zoreyê û bi dronê Tirkan e lê cana ez îro min Tirkî got dixwazim Kurdî jî bêjim bi rastî jî ev hevalbendê me qaşogiribên em hevalbendin müttefikin 27 dewlet yekî îro daxuyanîk neda yaw nego hey Ankara çi îşê te lûr heyî tu ji bo na çi wir bombardiman dike te serê Kaniyê û Efrîn û derahan girt tu niha dagir kiriye çavê te li derek dine gerek dünya bêje ya dîplomasiya Kurdî zayîf e ya Kurd têr nadin famkirin evan dewleta ya jî ev dewleta jî bêbextin van dewleta jî bêaxlaqin çi îşê Tirkan lûr heyî tu hûn bi qedrê Xwedê kin yaw Ajansa Sûriye ya bi navê Sana nûçak balkeş weşand û got İsraîl berê xwe dayî Şamê û der û dorê Şamê ew gund û qesabeyê Şamê dagir kiriye Ajansa Sana ew heramê stratejîk ku gelek girîng e ewan heramna ketî bir kontrola İsraîl artêşa İsraîl bi dest xistiye ew heramna artêşa İsraîl him Şam û him jî herema kontrê hinek leşkerê İsraîl ketine bîskadin min got ya bi Kurdî nizanin dibêje çi lê bi Tirkî dibêje sizma min got yekî xweşik binivîsin ez ê kêfxweş bibim ya sizma çi ez gerek wê gotinê hîn bibim heyf xebîneta qedrî zanakin nizanin sizma bi Kurdî çi ya eybî ya şerm ya qedrî zana ya wala ayb e dînîler arkadaşlar zanat profili resmî doğmuş gelek spas ji we re
هون چقوا عزیز یا بخدا شو تشکی بیجم ابو جمن تیر نابن يعني حتى دسجة راز درت كمان ما زانات تبي نبس إذا زانات تبي دو لوجا دو هند بينن إذا زانات تبي دو أم بكارتين يعني تشكي عجيبة ماردين ميديا ترى خالو جان قلتي نيسا يعني سزما كتني مليس برب برسا وشام برب الشامي دمشن إيريشا إسرائيل ب زمانك توش شرمزار دكين أو قلي أو سامباتاني هاتشي و در کتن کولانا بله ارتشا اسرائیل او در اوانا گله باراند کرنه بریندار و کشتی تونن اما بلا کرنه شدو شام دیسه گلک حرم شامه بدست خستنه لگورا نوچه آجانسا سانا وها آگاهی دیده خلق سوری جی در کتنه شرمزارتی ارتشا اسرائیل او گله باران کرنه او جهدو بلا کرنه هر چقوا مری و بریندار جی تونه بن لیبله ارتشا اسرائیل اف خلقینه گله باران کرنه بلابون و هر کس تونه مال خواه وها ارتشا اسرائیل گلک گندی جی مال گندی آجی کنترول کرنه لیکولین لی کرنه مال وان گریانه هنک بنچاف کرنه و هنک جی آزاد کرنه برادانه جبرویه که بلکه گلک کرد هبن ام كرد ام دلكتشكن او حرمان يرديني ورد فيجن ام كرد دلكتشكن زود اللي ما بخلكي دشوته نها قال لك كرد لما ياخذ فيجن ياهو اب اسرائيل ياهو غازه وحماس وحزب الله ولبنان وروسيا سوريا ما عادشي قاورا نظام قال لك ورد فكره اجي جوان كردار دبيجم برانو ككنو خوشكنو دايكنو بابنو تزرارا اسرائيل ود به نا بهر چی تجي نا هنك وك از دبيهزم دبيجه يا قدر زانا ما مرواتي مر يعني insanlık öldü mü مرواتي ما مر کس لتنها فكرة تو مروه تو إنسان تشتك تسريته كسك روكي بشر دبيجي أو أبجي كرد مخلوقاته بشر جتا في إنسانتي مرواتي كيف فكرة ها قالا مرواتي وإنسانتي تجمر نكر قالا ما في مروه جمر نكر بعقل به افسد سالته تتبل çıkandın افسد سالته تدمره تنبع امره خود دمره تب قلان نيارا وعرب وفارس ودزمن دمره قو بتدا خوارن كرن قو دشكيل بيجي بتدا خوارن كرن تهينه تشد بيجي ياو ها انسان مرواتيت فكره باخلاقتيا وبعقلتيا نكر بهيسي ندو نسينه بهيسي سياسة نابه جبير نكن بينم بر چاوي خواه شهيد حجي زكي بنفسينا بيرات در حجي بيرام دم ياو اي قاوه تو پش پانزره سر ناوي من حجي چبو
Neyse. Ahmet bu pın pazar lınava gundat geriyan. Jibine ki guh devil o her vaha çave ev şehid ev gerilaya şehid ketibun çave wan derxistin çave wan. Ya insan ki gmir u peve tu çibikece çiğma. Hacı Lokman spas dikim. Gele spas. Hacı Lokman. Vecbir akir. Ev zaroket bin panzer edi. Ma vecbir akir. He? Hi nazi ya havale kadri. Ma insanlık öldü mü? Ma merovati mir. Eri. He? Ben merovati tamayla. He? Çi tehayit merovati fikri? Çi tehayit mafi merovat fikri? Çi tehayit demokrasiyet fikri? Tu ki ya? Ci varet tu neyi? Tu ne kategoriya insana değil. Jibirana ki. Belki zolat eder. Ana atışa gezmeyeceğim zolat eder. Kıyru tahtilata kiri. Biraz zolat eder. Tu net kategoriya insana değil. Ziberçi? Tu net tüye. Tu ne tüye. Sen değilsin. Tu Türk'ü. Türk. Ev ya. Fariz'i. Ev yehan. Arabı. Edi. Rus'u. Ev ya Avrupa'yı. Edi ama. Hum bunu bak nokallı kefir. Her yek cüvel cikiye. Tu çi xudxin sınıfı kategoriya insaniyetiye. Beraber hanik betu insanı. Beraber hanik ciki var gitti. Ma ev platena ev cihana ma kayb hoş gezi mafeteli tüneye. Ziberve ki zimir kalan merovatiye mafe insana demokrasiye neke tişkivani tüneye dereve hammu dereve. Dilete bira bitte bir şevti. Tuzanıp çit bir şevti. Bira dilete bitte bir şevti bir havar. Ez lave Türkan. Ez bir naslamat Türkan tem naskirin. Bira dilete bitte bir şevti. Ev yobaz ev teröristi İran'e bir havar. Ez teröristim okwan. İnsan hayvan. La Avrupa gel ki wan hal Avrupa dijin eglemi tamaşa dikin. Zimir hunyak nikarin bezin. Hayvanik Avrupa pisik, haşa huzura ve küçük, domuz, berh, mih, bizin hayvan lo hatta bir mar de çizer bezin müze. De müzeye istiş ederim nasnama mar heyla çend saliye çıdıkı çıbıdıkı baytare viçi çava ilaç edildiğine vallahi ve billah mar ya. İş Xwedê bitirsi ya. Xwedê bitirsi. Ma tu mare. Ma tu vahşi. Nasamata tu nebabim kabul bikve ya. Peki hiç bak nasamata habite çibike. Sen nabezim her şer. Az nabezim her Arabu, Türk'ü, Nizamçı. Na. Da mafi xwe biparêze. Bê ez Kurdim ji wê Kurdîtiya xwe da nekeve. Nebe ne yapayım Kadir Zana ne yapayım? Ma ez em çi bikin la ama Xwedê Teala ayê me nehêle. Ew gotina ez nefret jê dikim. Ew gotina berradayî. Ew gotina bêwate. Ew gotina ki te firên dikim. Ew gotina ki te di seknê. Çi ye? Xwedê Teala ayê me ji wan re nehêle. De înşallah li vê dunyê nebû li wê dunyê. Ne ev dunya cê te heye ne li wê dunyê. Bêaqil. Tu li vê dunyayê çi rezîl e tê li wê dunyê jî wer qeşmerde. Heger ew dunya hebe jî. He? Wek mesela me lê û jinikê û lawkê jinikê nekin. Nespêrin Xwedê her tiştî. Xwedê dibe min tu xwiliqan diye. Du çav mi dan Tirka, du do mi dane Araba, du do mi dane Fariza. Tiştêk mi dane Arab û Acem û Romiya mi dane we jî.
حتى منتولوژیکی مقدس و پیروز آنی جهانه او دراجی مزپوتامیایه جنتا غیری مسلمایه yani İncil'e binerin temyamıl vabe tekevin İncil'e bir Türkçe'yi Kürtçe'yi be cennetta gayri Müslüman küderi ve İncil sterbeci Mezopotamya'yı o evne tevakkurci zor hati dünya lur mezmuyu kim hani dibecin 13,000 sal hani dibecin 15,000 sal hani dibecin 5,000 sal hani dibecin 7,000 sal falan bir sal ama bu taybeti civarı babu kale Kurdistaniya Mezopotamya هگر خودت تلوی اخاکا پیروز آنی جهانه و هگر تو ایرو بندسته عرب و عجیم رومیای اب که ماسیاته اب نزانتیاته که ماسیاته ترک و عرب شتا نزانترن شتا نمیرترن هلا مرتی بالشرف نای ننوکه ته تجه بهتر دهقات دا اصیلتره اصیل دهقات تجه مرتره دهقات جه بالشرف و غرور تره ليه تشتكي تكي ميوية تزوت اللي ستوك ودكو دولابي عرب وعجم وروميا دبيجم يا ده قدر زانا كاكو ما موسى خدا آي مزوار نهي لما انشابكن ظلما قلمدكن حياة ور بيجي تدبر ويزل ميدر حياة بيجي او قوتنو او حركة تدبر ويزل ميدر نبي أمي شربك قال لك شيء تبكي قال لك تشتهي بالتاني سياسة أخوة سري أخوة بالشغلين بالتاني براد الدليت هذا كردستان هذا نالبندا جيري لابه نالبندا قنديلة به نالبندا هنكابه لا أب قناة زانات بي ما بخوا فكر أنا هاجرم خدمت كدكن يكي علي كارينا دا كسكي نقول نا حالا جی تو کسی نابیز قدر زانات تو چما وانی نابیز تو چما وانی بکرد نه از بسر خواه جبراگ از کردم از تشکی بکم گرک از تشکی بکم جی چطوری که جلکا به ناموسی بکشینم سر خواه چطوری که از به دنگ بمینم و هر کسی کار تشتی وانی بکن و هر کسی گرک بکن جی اگر تو کرد بته بکن ته نب خیره بابی خوشی بکن تو منتا خوشی القدر زانا ناکه تا تشتكر انا اتشتكر كم قد منتا ملكسي تونيه اش بخودكم از بالتنه باقي از كردم بكم هاگر از خوازم بحسيات بالشرف بأونور بجيم گرك از بكم نا از خوازم بناموس بجيم بحسيات بجيم بشرف بجيم وشخصي مالا خوروني وبكم فيك اخوا العربا خساره کی جانجه خوش بزل رونیم روزاک از مرم جی چار کرد نابجن رحمه خود لبه و به اند گوراوینن خود کری مر کرد کی به اخلاق کرد کی نه ولات پر اب هگر هونه ولات پرور و اجا جور بجه ایش کس برا مراخه نکه هگر هونه ولات پرور بن خلق بسر گوراوان زاچر افغانیه لمخابن هینه جی ام لپی تشتکی مشکی بچوش کنه لپی برجاودینی بچوش کنه لپی چاد بیشن شبونا منفعت پرستی خوانه منفعت پرستی خوانه اسماعیل گوتی یا نار قدید از جی ایروپی وقت خوازم سر و زانات وی دو امین هند بینن لوگاوی یا دو برنامه به کردی تنه به کردی بمشینم 45 دقیقه نزدیک ساعت که دوی لگورا بیاری اما ند ساعت که زده تر و هر واجی بکیم چند کلتری سروی قنالی بکار بینن اگر هم پار بکن امکارن وی قنالی زو مزم بکن رجا مجوهیه رجا بکم حقیقتا رجا بکم اما هر که بشینن سحب حواله خوار به حوالو ببین اندامه وی قنالی راستی جوانیه اندامه ما گلک هندکن ام دخوازن وی قنالی حتی مزم بکن جبر کو دبه پیش روزه قنالی می زاناتی بی تشتی قدا و بلا بسری نه مسئله جبر وی که
gereken bir kanalici mezun bikin bırak kanalime duyemim bir devlet amede be heger hun par bikin linka ve par bikin dost vala bikin endam az gelle keyf hoş bulun vakide beli divê naberê de Gülistan Şerîm serçavaratiye divê naberê de İsrail ana ketiye Suriye ez hêvîdarim destînê ser Şamê de îcarê egil li Kurda her rok defa dixwe egil bê hey hoy ezim de vay ha hevalbendê te mala wî xera kir te got pişta te me Colani korkma arkandayım Hakan Fidan her gün sen oraya ziyaret ediyordun. Sanki dersin ki hatta senin genel sekreteri. He? Her oturmandır o. Belki İro ciddisin o dedi. Tabii İsrail valdı kefi Şam'e. De denge khobe ki. De hulmerin denge khobe ki. He? Hadi. Avvela İsrail ne Kürt'ür? Gerçi Kürtçi var seriden aynı. Kurda tücari var seriden. Kurda de nokta khoyi her zayıftı seriden aynı var. İroz xo nema karım Kurda, İroz Kürt kat seriden aynı. وقو تو علوي او ازيدي او سني وقو وخذ بالدين كردا برچه بكن وخذ باولو باوريا كردا برچه بكن بدولمندا برچه حتى وقال كرد زي كردستان وخذ نوالا بكن وبرن اسطنبول وازمير وانطاليا لورجوم سنكتن ميرك تو اسطنبول ديسجل اسطنبول متروبولا اسطنبول جو بيجي كردستان تو انطاليا ميرك انطاليا برخدانا خوكر و شورش وانتیا خواکر لانتالیا جو بیجی کردستان یعنی او مسکنه کوه گوهر تاندن چجر ناف کلیت کن او جی بسر نکد و شاندن اوروپا لا اوروپا یعنی ور حاصلی و تفشا لچونگا خوخست جبر ویکی نه ایرو نه سبه و نه دو نه پیر تجاری کردا سری دانانی البروه و سری داینانینجی اگر هم با عقل بن دما هم چون هم خوازنن حیفا باور بکن هم سر ناکبن هونه تشکی دی بدن به کردی ورد بیجن انا خوازن تمام بکن اگر هون هرن بخوازن برنجه بینن او بلغوره المالی هونه جوی بلغوری جی ببن bu Kurdar Runin, erişe ve iser Tirşine, erişe ve iser Rojava, la o jxodep desin, Rojava kevrik naveti Türkiye. Em de ku dolabe wazanın, ve do ne do bu ve got, em çar insanı xwe bişînin Rojava, anjî ew hete ew devşîrmeke ve çêkin ew çete, ji wê re çar roketa bavênin Kilisê, bavênin Antepê, bavênin Maraşê, bavênin Urfayê, em ê bikin sebeba şer, وأمي للرجاواخن والله هين كسكي البروة بقرتنا أما قربان بيزا سالدرما ديان يوخ أي أنقرة قد دما كرد زعيب بنا كلاش كوانتنا دفانشا كوانتنا بو البروة نقريان نا أو كردي بري بينجي سالي أوجي بروة نقريان لي أو كردي كي إيرو بينجي سال بري بارتيك دامزراندن و او کرده گد گوتن جرد گوتن آپولیزم شبیر نکن با عقل بن اگر هم بخوازن اف دولتا و ده روجلاتا ناوین ده پچکی اختبار و وقت بینا انسانیتی جه وره بلا خو ایدش کرده بکن اگر هم کاره بن بکردار ببن دوست اگر هم کاره بن و بخوازن لی هم ملت کی بخت رشی دل بقريجن او دما قليج وعثماني ونظام او دما شو ربنو او دما وشو atı alan Üsküdar'ı geçti. Çok asık bir aklın ya. O dama çu.
Kürt dîloka ve jî baş dizane. Ve baş jî nas dike. Ev dera heya bir tamam. Beriya bi salike, ajî bi sal û nîvikê min gelek bername çê dikirin di derheqê Kurdê mey Sûrî. Ajî Rojava. Gelek caran bi heqareta mezin li ew partiya Enexê kir. Îro duê dewreke ez ê dîsê bêjim. Lê ez spasdarim û serbilindim. Ew berpirsiyarê Enexê ez silav û rêz û hurmetê xwe pêşkêşî wan dikim. Ew xewn û xeyala gelê Kurd bû, xewn û xeyala qedrî zana bû ku wanî bibin yek û li hember neyarê barbar û ketxwar bibin yek. Ji qewla Müslümana be elhamdülillah ya Rabbi şükür îro Kurd bûnî yek. Akûbet li başûr be. Çima dibêjim akûbet li başûr be? Ma îdin nebese. Ev 35 sale, ev 30 nizam çend sale. Ev rêberiya baş û ev 7 sale jî li ser hukmin. Malbata Berzanî. Îro bi rêveberiya Süleymaniyê lîstin Mîta Tirka û hinek rebenê Kurda, hinekî bêhişê Kurda. Wek mesela Gayê Zer û Gayê Reş. Lê vê carê gur bi ser neket. Dema Gayê Zer û Gayê Reş li çayrê di çêriyan gur derketina wan got ey Gayê Zer tu destûrê bidime eviyê yextiyar vî Gayê Reş zaten wê bimire. Destûrê bidimin ez wî bixwim bikujim bira ev çayîr û çimeş te tenê bînin pêşa te pêşa roja te hîn geleke tu ciwan e tu genc e. Gayê Zer jêr got binêre. Te wanî bêrêstî li hember hem qewmiyê min kiriye kîj xwîna min e bapîrê min e. Carek divê gotinê bike bi van qloçê xwe ez ê rêviyê te derxim. Siktir bibe. û gur revî. Gur nerîge ew Gayê Zerî genç bi aqil e mêjiyê wî nihe di şixul e. Wek van gerîlayê Qendîlê. Ma çend rol tê çûm ce Gayê Pîr. Gayê Reş, Gayê Pîr. Ez tim dibêjim lê bira em vana baş bizanin. Bira van hikayena di serê gelê mekeve. Belkî mesela Qutmilkin hikayeni ama yekûyek dişibînê pirs û hereketê me, rabûn û rûniştina me, dan û stendina me, mirina mezin ev e. Newroz Şîrîn jî vay logeya zana tivîkanî. Gelek spas Newroz. Hûn her bijî. Neyse dîsê hat xwe ber mêrgê da gur vê nexlê bi dizî çûcem gurê çûcem ew Gayê Reş ê ixtiyar. Got Gayê Reş got çiyê? Got wallahî dilê min pir şewtiya. Got çima? Got tu ixtiyar bûyê bi xwedê tu nemakare bilivijî û ev çayîra xelas bibe, ev mêrga xelas bibe. Tu nikarî ji xwe mêrgek di pey de bike. Evî Gayê ciwan, karî ji xwe her cîkê de peyda bike ciwan e. Ev mêrga li ser hesabê te tenê bimînin ma ne baş e. Gayê Reş fikirî got weleh tu rast bêje. Tu çi dixwazî? Got ka destûrê bidim ez vî Gayê Zer bikujim. Bira çayî ji te bimîne. Got hema tu destûr ji te re. Gur çû sê çar teqla dora wî çû hat xwe avêtin ev êrîş mêrîş derke firset dît rika Gayê Zer zevke ciwan. Werhasilî perçe kir bir çû xwar sê çar hefta mehkê du meha xelas bû dîsê birçî bû ziftan e dîsê hat. Got Gayê Reş got çiyê? Got wele dora te ye. Şensa te jî tune ye. Gayê Reş got hezar nalet li min were dema min destûr da te min got wî Gayê Zer bikuşe wê çexê min fermana xwe jî rakir bû lêhayê min ji min tune bû. Ez vê nimûnê tim dibêjim
çima ez bêjim tam li gora Kurdayê. Bak mesela QDP. Bira bibexşînin ama belkî îro hevkî baş in, beriya 6 meha bifikirin, beriya salekê fikirin, digot PKK burê terk edin. Rê û rêbaz ji bolagê derkevin çayê qendî lê çê dikirin. Ew yek. Mesela Talebanî û ew çi bû navê wî Lahûr nizam Şêx Cengî eyn mesela gayê reş û gayê zerê. Ev jî ji bo Kurdê ew Kurdewar welatperwer normal drama ew Kurdê bifikirin. Du sed însan îro di avêtin zîndana û her wiha min digot belkî wek Qedrî Zana min digot belkî bi tenê artêşa QDP heye pêşmergê wê û pêşmergê Bafil Talebanî hene. Yenekê hene. Ne wanî ye. Di nava yenekê de 10 grûp hene. Ew grûbek herkes xwe 100-200 asker leşker çêkirin pêşmerge çêkirin tu yê mi ê zengîn yanî. Ê QDP jî wanî yanî tu xwe bi aqil bûna wê her du ezbet hîzbe her du partî wê li artêş wanî yekser heba. Artêş wan heba. û kesî jî tune di navbera wan dibe ya hala werin vir. Girov hûn çi ne? Girov artêşa xwe bikin yek. Girov hûn jî bibin yek. Bira parlamentoyek were hebin, meclisek we hebe. Li dewleta Tirkiyê binêrin pêncî hat partiyê wan heye. Ama artêşek wan heye. Ahmedê Xanê bû, Feqê Teyra bû. Got heger ê me jî hebana berpirsyar û serokek wê em jî nedibê rewşê de bûna. Em herkes ji ê diçêtir zanin. Ji her serîkî dengek tê. Qedrî Zana ji hemû ji gelek kesa çêtir zanin. Ne were ye? Ne were ye? Heya Qedrî Zana we bifikire em nagêjin tu dera. Ez Qedrî Zana çêtir zan. Qedrî Zana kî yaw ji gundekî Mêrdînê bavê wî şivan bû. Heta em xwedî ev axlaq bin em bi ser nakevin. Li hember neyar em bi ser nakevin. Neyar berî bi 5 salî dewletek wî çêbû. Beriya PKK derkevin. Ev 5 salê PKK'yê derketiye. û ev 3 salek dewleta Tirkiyeyê. Tê wê manê 5 sal berê dewleta Tirkiye hatibû avakirin. Tirk ji te ne mêrtirin, ji te ne pirtirin, ji te ne... Na! Di cîkî di Tirk te bin pê dikin. Çi ye? Şeytan û dek û dolabê wî ye. Ji te bê Ömet kardeşim mala te xera kir. Qedrî Zana iyi bir vatandaştır ya. Qedrî Zana gözümdür, gözüm, 2 gözümdür. Qedrî Zana'yı böyle topun tankın üzerine sür. Böyle sırtını da sıvadı mı senin şeylerin, yelkenlerin iniyor. Malxara bu ne va? Vere Bedran dere bu mevane Zana TV. Libedre em silahı hoş peşkeşi Bedran dere dikir. Bedran dere ez wî 35 sale hevalê min e ez wî baş nas dikim. Gelek kıymet, gelek giranbuhaye, bi rastî ciwanî. Yani kurdewarekî paqij heya wan bixwaz. Neyse bu mevanê min ez moderat yani ez mazûbanê wî min kanala Zana TV dibêjiya qoniqê min e mevanê min e min hevkî xweş kir. Yani çi xweş wek hebû min got. Wek hebû min got. Wê çaxê ev internet tune berî 35 sala ev afîşê dêwîzê di şevadê, di sehnadê, di meşadê bi kartînê ew dêwîz hemû wî yaxlı boya çê dikir. Miqala wî kir. Min got rojname wan û wanî tabii hevkî miqala wî kir. Zanî ji min got çi? Got Qedrî Zana ez tişt miştikê wanî hez nakim. Hukû pesnê min et. Çi xwe kêfa man? Bravo. Em ê wanî rast bin. Em ê wanî rast bin. û em ê were jî bi ser kevin. Tiştê hey em ê bêjin. Wek hebe em ê bêjin.
هەگەر وەک تو نەبێت تو لێ زێدە بکێ ئەو تشکی نەها دبێریکا بدن پێنجی فرانک ئەوڕۆیە مە هەیرۆ ئەس وە ببم جیکی ku mera lê nam bixwe qedeha ava we 5 euroyê wê çaxe ez jî rezî bibim mêvanê min jî wê rezî bibe wê di navbera me de cemidandin çê bibe silavik me germe ew silava jî wê rabe çim avavê min 5 euroyê me ez ê herim hevalê xwe bibim dönerekê wek hebî wek ku heye wek heye gerek em bidin û bistînin û PKK wiyayê bi ser ket PKK derew nekir li vî gelî li mîlîtanê xwe jî derew nekir bi hevdû rast bûn derew li hevdû nekirin lê mixabin em hînê jî ez dizanim ez qed vê zana zanim filan kes o yok yaw he gerek em wanî nefikirin ya dijî em kumreşin hûsîtin dibe çi bi Kurdî wekî de şîro bi lehçekî de dibe çi zekî gir hûsîtin yani kıskançlık ez dibêjim kumreş yani duwê derecî de em ji hevdû dibehecin ew gotinik wanî jî heye em ji hevdû dibehecin Hesûdî aynen hesûdî Mardin Mîdya spas dikim hesûdî çima hîn ev axlaqê me bira dayikê min bibexşînin dayikê Kurda bira min bibexşînin di nava nenûka de hînê ev çand û kultur û axlaqê ew wan pîrê me wan dayikê me sertenûran ev tiştina ev kumreştî hesûdî ê sertenûran e yekî serkevtî be ez ê jê li çep gaxim yekî zana be ez ê jê li çep ez ê rêzdar bim ez ê jê rêzê bigirim gerek em wisa bifikirin an jî wanî bifikirin gerek em ji hev hez bikin em hewceyî hevdûyî ku ji hevdû hez bikin em hewceyî hevin an jî em muhtacî hevin heta em ji hevdû hez nekin em nabin yek heta ku em nebin yek em ser nakevin Kurd û kurmancî gotin ev in heta em ji hev hez nekin em nayên bahev em nabin yek heta ku em nebin yek jî em ser nakevin çima em ser nakevin ji ber ku em perçe ne ji ber wiya em ser nakevin ne ji nezantiya me ye ne ji nemêrtiya me ye wallahî her keçik û xortê Kurd her yek ji wan berberî sedê dijmin e hûn giş veya dizanin berberî sedê dijmin e lê ax tifaq tune ye yekîtî tune ye heger Başûr Rojhilat artêşa xwe bikin yek 600,000 esker derdikevin leşker derdikevin 600,000 û kulma xwe li masê dixe ji hemû neyarê xwe hizbê hodra meydan wê çaxe wê cîhan jî te ciddî bigire Amerîka ji Başûr ri goçi got hûn nebin yek ez ê alîkariyê qut bikim Bagdad çend meha maaşê Kurda neda wan çima çavê wî tê dibirî ji wî avî neda heger yek bûna wan heba li hember artêşa Bagdadê artêşê Xurt heba qey bira wê çavsortî û pîkolîtî bikira û maaşê Kurda nedayê û dîsa jî em dibêjin nizam çin sûcê me bavê min heger yekî Türk li cem we got filan kes em ê bêjin hûn ji qedepê hez nakin ne li cem we yekî xeberê nebaş ji Mesûd Berzanî gotin an jî cinabê wan re nî çî kî dibibe
لقارشي دركبن بسسولان ولو برا تجي حج نكه چونكي هگر تو بدن بمينه وشاغي او شخصيتات شخصيتك بچوك شخصيتك نل گورا عيار انسان لهمبروي انساني ليك تقول ولان o benim Kürdümdür kesesin ulan وشاغي هم شخصيتات هم جرامبويات تزانين ها قلتو قدر بياتن جبل دوت كار رخلا بك او تر او تيجي كده بقادا من كسكي قوتني نباش جوي معلومات نه قوتن لا الصندخم بالدوزا كردستان لبا من تو شخص نكار بابينه قدر بي يعني كي نكار بابين او كومار ممكار جي تو سازي بارتي كرداس قبول لكم چوكا بيس بكردين منه چوكا نباش بكردين منه gerek em wani netewperest bifikirin partî tên derin serok dijî emrê wî xelas dibe an jiyan dibe dimire ama xaka te Kurdistana te welatê te dimînin mayendeyê welatê te mayendeyê gerek em wer bifikirin misaetê xwe tişekir ez we gelek spas dikim ez yînê we li ser ekranê nehêlim mala we hezar carî ava لبدر الساعات نه از باوردكم ولا الساعات ده ام نبي بتشن يك ام نبي يك ام بتشن يك aynen حاجيات من قلتي از بيدارم هون راح اسسنا كرن هجر هون في قنالي مزمكن وهنا تماشاوانه مجي مزم ببن از كيف واشم از كارم لهمبر 4 انسان اجي باخفم لهمبر 4000 اجي باخفم او زمر نپرس كريكه جبانا من چیه آگرینگ که از کاربم دو گوتنا دسره دو حب کرده خواهم او جبانا من سرفرازی که جبانا من بختواریه از نل به پوپولیزمه می از نل به برجواندی جیمی دیوان قنالاتونه باور بکه 2 ساعت برین ها ساعت و نیم که الهمبر وابوم سر نگاه بوم آنا جی نزدیک ساعت که یه 2 ساعت و نیم سر نگاه لهمبر وامه اصلا سر نگاه جی هم او دما از موزیکچان بوم هنر چتکرز اهیم بوم متجاری رونشکرین مکلام نگوتن بتنه دما من ارقه خستیه از رونشتیم جپه و شپیا بوم حتی سازی من شپیا لید خست و یاد امینجی گس که خوشم لهمبر و از شپیا و رزاریه دکم لهمبر و برویه که دیسا دوباره بیجم اگر اون هر یک جوه لینک وی قنالی بشینه 4 حواله خوره فیسبوک او کسی وی حواله وی فیسبوک اون گیجی دوسته منی عزیزین گلک حس کرنا وجی هی ازاد زانم اگر ممکن به هر کی بشینین 4 حواله خوره 5 حواله خوره 10 حواله خوره 10 حواله خوره اون بشینن وجوان daha دو کس ببین اندام gerek امانی المسئله بنیرن و گم نشینجی دیجی خوشی دید چه نابه گرک ام بخبتن خباته بکن برز روزان گوتی او جوالی گلک سپاس اپی قدری هون هر هبن سلام و رز و حلمت خواه پیش کشی و دکم هون تاجا سره منن از و جار جانا دخم ناوا زحمتیه از بیدارم جهونه من ببخشینن لی ام مجبورن گلی خواه آگاه دار بکن ام مجبورن بوی گلی ربن اف سکنا من آنجی وستاندنا من لگال جم گلک لاوی بابا ج بحر دلوب که جان خود دایه تجیانا انسان تج جانه تا گرام هاته تسکیه جان خود دایه پرچک جان خود دایه نگه خود دایه ملی خود دایه چاوی خود دایه از بدر چای من قهوه من برو منه از بارجی صحبت یادکم گرک ازی veya nekim tiştik u nekim serhevdi zbona dostu havale khoy na asla kesek wani bir fikireci birane bejes kurdumji biminin xeyr xoşyedi assalamu reze xo peşkeş yotkim şava bi xoş ana uner runin az dizde kemsa kompütere nuçab şopinin kabez bona ve sibe asçı amada bikin biminin xoşyedi
سلام وريز بهوارو بقيرينهم من به زونا بينهم بكم ناكم كرد نابين ياك كور نابين